Tugiye mama sose yansigiye amabuni 21. Ko kutabesha amabuni ni 21. Ndebera kana nubwo kazi no kubara. Sanagurishije igihumbi. Igihumbi yagize. Mama nazite amako ndazizwaya. Erega natwe tuba dukeneye amandazi. Nta n'imikino ngeranye nayari. Niyo gahunda yo kubugenge yikomeza. Bwakeye sera numvaga sha utarapfa hano gucya pe. Ko numva isake zitakivugara byagenze bite? Ubundi muri aya masaha sinzi ko zabaga ziri kuvugara. Dore n'akazuba karanyenyeje sha. Kuki narangayera? Ariko usonda kura hano n'amazi ra. So nsigaye nsa nkagwanko juju neza. Ariko washaka ngurira akaboni k'amazi di. Ntabwo byumvikana pe. Kanyinge ujye kureba amazi kwa runaka ndebe. Kwa David ndakeka bafite amazi na bakobwa babo binjije ndeye ko ari abakaboni nabaterura pe. Amazi ndayabona sha. Uvuze ngo cyo agashinzi. Ibyo avuze bitumvikana n'ibihe mata. Utanzamura se nkakwereka. Ukuri kurajyana. Uvuze no kuri wa maheru. A few moments later. Siko naringize ngo nibindi. Makanya kwamba nufite ubwoba ayo mabunu nyibye. Ntabwo nyibye. Narindi ngo nibyano ndibyaye byo kwibasha. Ndugira amaganga. Ubundi butera umwaka. Ariko kirazi kimbira. Ibitwari amazi sha. Amabuni se kwasa. Akarakana karantera umwaka ndi kubibona. Nawe ushaka gukingirana buri kusohoka. Ko mbona se amabuna agabanyutse. Mbona arangahera. Simbona ararindwi. Abise abagiye. Kanomvera. Kono kari kubyumva. Ntabwo ibi bishoboka. Ndabona Masana yagize akenge ageze aho yigurira utuzi. Bishoboka bite se amabuni 2 Kama nuri kwitonganya se byagenze. Ntabwo ubona yatwaye amabuni 2. Ni cyamafene kiyajyanye. Muhuriye he? Kandi kinge ngo kirayakoze. Muhuriye he?
hano hepfo mu gakorodoro. iriya ngirambo Ehe abakobwa baraba ubu nk'uyasaze ute